Vokte piang sual entir nan vok dulpop vok til nei lo kan ti te le vok no te piang zang vok no te fu ke kim lo kan ti te le vok no te mong ping vok pui hur tha thai lo vok no te thang chak thai lo kan ti te wang hian har sat nei tok to em heng ka soi te wang hian har sat nei tok to ni chuan khawai takin kan video hi abula tanga top theng me no thir sakang che ke a khol shing official pigeri youtube channel thir tu zong te chi bai le vekule hey inbreeding chungchang kan soido nanga inbreeding hi poimo em a mizorama vokvul tam tak hi le hun sang thingtlang ani emo khopui ani emo kan vokvul tam zo khi inbreeding ani a heng inbreeding awang hianin vokvul tu te farmers ten har satna tam tak kan tok thina chu wangin tuna ka soi tur hi ngun takin in lo ngai thanga in tan farmers te tan vokvul tu te tan hlok na ani ngei ka be se ani inbreeding kan ti hi hai hi vok chung khat in ang in tha ka yani a atlang puin vok pure breed von nan an mang thina di vok pure breed achia bo mai lo nan vok pure breed da thata hum that nan khan mithiam te chuan an mang thina farm puitling tak siam nei te chuan in mizo te mai ni lo sa pho te pon an mang thina di he inbreeding in tha chon tir dana hian an that lo na le an that na enge mo lang chuak du hle chu wangin hetiang chung khat in tha tir chhong tam lutuk hian that lo na le that na ti chua thaya wangin film khur vok vultu te farmers te kan film khur angai hle ani ti kha kan shebok don ania ana zongin inbreeding hi a hlo lova film khur taka a chi than bik ani chuanin a tha po a chuak tho ani ti kha kan shedon ania entir nan mothers and fathers vok pa le vok nu an lo om ta kha khan chi an lo tha ta apa khanin afanua khan chi lo tha le ta sela afapa khan anua chi lo tha le sela afanu le afapa khan chi lo tha le sela khang kha inbreeding kan ti achunia khang khan thatna le that lo na tam tak anei thina ni chu wangin kan film khurangai em a inbreeding ani to chuanin vokvul tu te kha kan hlok turangin kan hlok lo thei thina har satna tam tak min thlen thei thina di chu wangin ama saberin kan vokvul ate kha thanbik achitha ani turani ti kha kan soidu bokani inbreeding in athalo zonga ngong anei theite athalo zong ti kha kan soido nanga pakhatna tan chuanin vok no te piang thang chak lo le vok no te apui tura kan ti hur tha thai lawang chi kha inbreeding awang hianin har sabna kan tok thina ni bitam tak hian in zona kan nei thina ka vok pui thariat thakua thasoma ni to a hur thai lo enga tinge engtin nge ka tiang ti kha kan zona tam tak ani kan buaina tam tak ani thina chu wangin khatiang alo ni to kha chuanin i vok vullai i vok puya kha i vok la kha inbreeding ani thai ti kha ilo shebok don ania patni na vok te piang sual entirnan dulpop til nei lo kan tiang chi te athen thai boka vok no te mong ping fu ke kim lo kan tiang chi te pokha inbreeding hiam athen thai bokani chuan vok pui kan vok puin mutia nei mu mal lova noanga sia kan tia kan buai thina khang te pokha inbreeding wanga ni thai ani ti kha kan shebok don ania apathum na vok no te piang tlem le lak shan huna zang lutuk angchi kha athen thai bokani apalina tan chuan vok no te piang zang lutuk
ani turanga ni lawang chi kha inbreeding hian a thlen le thei boka pangana tan chuanin vok pui le vok pa kanin pol tira chi anin thana konga khanin puitin o har sapna puitin har sapna kha a thlen thei bokani kan video te min hlut saka min lo thlir sak thina wangin ke kholring official piggery YouTube channel thir tu zong zong te in zawai chunga lor thu kan soye